Ola, nenos e nenas, hoxe en cociña imos a facer ovos con patatas fritas, pero dunha maneira moi diferente. Para iso imos precisar un yogur natural, unha mazá, melocotón, un plato, un cuchillo e un tenedor. Pasada por auga, vamos a empezar a pelala coa axuda dos vosos papás. Pelada a mazá, procedemos a abrir o melocotón. Así, como podedes ver. E o yogur tamén. A continuación, emborcamos o yogur no plato. E facemos como a base dun ovo. Feito iso, collemos un melocotón, este por exemplo, e pousámolo en riba. Si, a continuación dicemos aos nosos papás que nos axuden a cortar a mazá. Quitamos unha tapa e cortámola así, como se fosen patacas fritas. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have